من میدونم که پدر و مادر تو راضی نبودن که تو محض با همین ورزش مشغول شوی. پدرم спортсмен بود، گشتنگی بود در وقتش. وقتی که رفت لیگ جهانگیر کرد بعد بای با پوچه زخمینش جخم من خیلی اگه موردگی نبودم راست دیگر ما یگان آسمان ناومده، ما هم خیلی کلان شدگی فکر خطا توقع نمیکنیم. вже میبروی میدونی که پشت ملت مثال بخون که وقتی روزهایی که مشق میکنی همین پیراهن در بدن خوش برده ها وقت گپ نیست گرمه که مشق کنی. این یکی از فایترهای بهترین کماند رجبالی باید بین اکنون میپرسیم چقدر کماند رجبالی باید بغلطن مشق میره اوقاتا که در میخری یگان لباسات هم میشوان میغلی دم میزنی تمام یگان چیگه. خودش به سوال بهترین که زندگی را اساس کنید تو اویلادور هستی. دوستان گرامی، شما میخواهید بهترین تلفن ها را با صفت اعلی و نرخ دسترس خریداری کنید. من با شما سامانه alabum.com را توصیه میدهم. شما تنها پول تلفن را میدهید و برده رسانیدنش به همه شهر و ولایت های روسیه بے پول است و حتی به تاجیکستان نیز تلفن های شما را بے پول برده میرسانند. صفت عالی و نرخ دسترس در alabum.com. جانگیر سلام علیکم. و علیکم سلام. سلامتی و کار برو. خدا اشکال مسعود اکا. با سرداری که مشق کردی کم کرده برای همیشه ما روز این последнее время до Москвы مشق کردیم. اصول сбор رفته بودیم احمد تاجیکستان کلوب خرمان. خیلی ما در اینجا постоянно больше времени ما در اینجاییم. در این زال ایولجی مشق میکنیم. под руководством رجبالی тренерامون هم که مشق کرده گشتیم. همین ما راست گپ هم تا чисто случайно شد. یه بار مشق میکردم خیلی смешный наборство. предложили просто выступить. بعد همین رفتیم یه بار попробовать کردیم. زور گذشت معقول شد. بعد همونجا دوامش دادیم مشق میره. من میدونم که تو برای انترمان گفتی که پدر و مادر تو راضی نبودن که تو محض با همین ورزش مشغول شوی. خیلی بوم که مادر فقط هم خیلی پروتی و اینا میفروش که بزنن فکر میکنه. خیلی پدر میخواد چی سخت نکپید گفت خیلی میفرود مشق کن. خیلی بود سمبول победы میکنی خرسند میشوند میبینن که یگان خیلی سریوزنی تراوما نمیگیری با دلشون چی میشه спокойно تر میشه. تماشا میکنه که اوچم تماشا نمیکنه و فقط جدت میکنه بعد بای уже بعد اوتا میپرسد چی شد چی نشد. اوتام تماشا میکنه постоянно прямой эфир نگاه میکنه بالت میکنه تلویزیون میکنه. خطاگیات نگه چو اجرا این خیلی جان کردی خیلی جان نمیگه میگه خیلی میگه که больше двигайся. می خیلی فکرای خود چابات چی میکنه میگه هشت کار میخندمش خیلی میگه اما بشید اولادتون اویلاد بشید اون که سپاسمین بوده؟ او سپاسمین پدرم هم спортсмен بود، گشتنگی بود در وقتش. اما کم یک دارم خلازم وای هم گشتنگ خیلی چه خوشو گرفته. سلام جنگی فقط بشناسش میشه. سلام امیدم گنرال بودن سلام. نه وای نه یک وای بچه که بچه خالم. من چه خیلی میدونم تو ولایت کردستان دکتری بدخشان یا شهر ونجی در ونج بخشید تو دیگه مشق میکردی؟ ما که راست گفت در ونج مشق نمیکردم. ما در اونجا تولد شدم صنف یک در اونجا خوندم. بعد در ونج دوشنبه رفتم در اونجا دوام دادم خوندن. من در شهر دوشنبه اومدم در که بفکرم 7 ساله بودم. بعد اونجا درس را دوام دادیم. بعد دی مسکو چی اومدی؟ مسکو چی غلطی دی؟ مسکو هم خلاصه پدرم کار رفت کار کنی در جا مثال
کار میکرد بعد هم تا در اینجا خونه گرفت هممون بعد به اینجا گذشتیم اومدیم. من جهانگیر یک گمی بسیاری فایترها بسیاری спортсменها میدونم مثلا توجیکستان بسیارش فدراسیا خفه بسیارش یگان مینیستر خفه بسیاری گپ همین تر در نمی قله‌های که رسیدگی در همین قله‌ها رسیدی چی خیلی اومدی؟ خیلی کمش خداوند زفر من داد کارم نبرکت داد مشق میکردم سر خم فقط مشق میکردم همش در روز نشده که уже نه 25 ساله شدم من 12 سالگی من 11 سالگی مشق کردم مثال در روز پیدا نمیشود آستا انشالله خدا را روی میکنه خیلی برادرها پیدا میشن اکاها پیدا میشوند من خیلی کارها آستا پیش میرم انشالله. من باید هست جهانگیر تو فایتری خوب بودی نکیم وقتی قدی باید سو توپوی میزدی حقیقتا استوپاد میکردی شما یک نش چی کردی که مثلا گپ حیات که یکی دیگر شد مثلا گپ اخیران باید در جی اف سی با خواد بوده که وای مثلا گپ وای زدی بین آن وقت که کسی نهایت حریف با خواد بوده چی کردی مثلا گپ هذا حقیقتا کلاس دیگر شد. اکا میدونی چه خیلی مثال اول کم تریاشتر بودم توقع جنگ میکردم در این بایه پروفیسیونال یگان خیلی اکای کلونی دبرد نیست پستایانه که مثال موتیواسیت کنه دخواه نپادش کرد مرال نپادش کرد کنه بعد همین طرفای مسکوی که گذاشتیم خطر که اوجی شناس شدیم اوجه هم подготовкамون یک خیلی گشتیدن اوجه زورتا زبور میریم خطی مثال سپورتسمنای номер 1 در روسیه ازدک مشق کردیم در زال با تنبول اکای حاجی مثال خیلی گم پیش ایبای موتیواسیا خوشو میترد мотивировать میکنن ام победу только برای پرچم برای ملت برای همین آبروی تاجیکستان ما همین چی یک گپا میزنه سرانا уже کمتر فکری خطا توقع نمیکنه уже میبروی میدونه که پشت ملت مثال هم خیلی моментا زور поддержка میکنه که момент دیگه من در خطا من جهانگیر بده هم خصوصا شدم وقتی که تو بوی تمام شد پاچت زخمی بود نکی برامدی هر یک مخلصی که در همون طلاب کردی هر یک تاش صورت گرفتی هر یک تاش внимание اختوای کردی من این خیلی اگه موردگی نبودم باز دیگر جاخا молодец خیلی همه صورت کردن молодец اکا برادران میاین مثال دستگیری میکنن ویا هم переживать میکنن میبینیش فقط داد میزنه جهانگیر مثال یا برادر گبو برای کنکریتنا поддержкамون میکنن بعد همین میره ویا هم یک خرسند میکنی دستگیریش میکنی برادرها را سمبول میاین поддержка میکنن کسی های مسکو میاید کسی های هر شهر میاید بسیارش وقتی گفتم بودن همون بالا چی بودن درشه بچه ها؟ هیچ بچه ها خرسند شدن پذدرولک تبریک کردن صورت گرفتیم کمتر چخ کردیم بعد تمام رفتن خیلی و تاجیکی خیلی واسخیشت هم میکنن که مثال خیلی همشهرشون هموطنشون میزنه غلبه میکنه میبره و یا خرسندی و یا را میبینی بعد بود سرانا اوجه میفهمی که خیلی برادران میاین دستگیری میکنن فکری و یا هم اوجه میکنه پیش های باید مثال بعد من یک دو صورت من گفتم محض انا رفتاری که جهانگیر در همین مسابقه کرد من فکر میکنم که هر یک فردی هر یک مخلصی که میبیاد مثلا گپ دستگیری میکنن فایت توجیکا وقتی که رفتاری که جهانگیر کرد بعد بای با پوچه زخمینش در اومده با هر یک مخلص صورت میکنم فکر میکنم که در آینده همه مخلصا میبیاد انشالله اگر خدا خواهد UFC روی جهانگیر UFC زنیم همین خیلی میکنی رفتار کنش انشالله ما یعنی که علیش نمیشه نه اما انشالله مخلصا میشه انشالله که ما خودمون خیلی بچه های پرستای مثال ما یگان آسمان نامده ما هم خیلی کلان شدگی دم خیلی قینی ما هم دیدگی مثال بعد
خیلی آدم حالش نمیشود وقتی خینی را دید خودش مثال همین زندگی را کم کم میبینه و رفتارش خیلی میشود. دومی من فکر میکنم هم بهترین چیز از طرف مخلصان است که اما وقت با حق فایتر تاجیک دوگو باشین دو نهایت چیزی هست که میتونه بیاردم میتونه بچه اونجا مثلا تو خامون نگیست من همه میدونن که من لینی عدیز اخوان دارم ترسپورتیم بخوام که وقتی روزایی که مشق میکنی همه پیروهن در بدن خوش برده و وقت گپ نیست گرم مشق کنی سلامت باش رحمت بکن. بعد جانگیران aynı hol چیکار کردی چی مشق کردی چی پلان داری می‌سازی که مقصد چیه اوزی حالا کجا مقصدمون خاطر کماندمون مثال سایشات ساکنیم ابسوزات کردیم انشالله همه تیتولنی باید چی کنیم تشکیل کنیم انشالله اکای اوجوزا همه داغورو را کدیستا پول میخواد انشالله و همین نزدیکی حوزه ششم دکبر تورنیر میشه برادرامون میزنن اوبیدوف میزنه سمندر میزنه بعد همین تورنیر انشالله уже будет известно все. همین پوزا ما حیران شدم میشه که فکری خود چیه نه خیلی پوزا با اکران داخل کلام بمونه فکری خود چیه نشده میشه خیلی выберите соперника Джахангира میگن میشه که در اینجا هست این اسلام کامالوف یک میشه نمیدونم که من امروز گپ پکای خانه میدونم خیلی جیفسی هم رکلام هم میکنم مثال بعد بوی زدم реклами рад میکنم مثال این چیز تایخ позиция их да у нас как бы другие со старшим братом мы фикрой худмуна дорим планой худмуна мекнем иншаллах тамом вообще нашла им пост чӣ фикр дорӣ фикр кардамиш месади вообще агар мехост мо да хай такая фарқш нест ами иншаллах хати любойш мезанем лекин мо ҳам бояд пешравӣ кунем хади ҳар кас уже мисол ма чанд бой ма бридим соперникҳои непростой буданд се та бой дар GFC ма се та бой дорем мисол шанс дорем ки мисол титулни бой бизанем ҳозир нам лучше титулни бизанем ки тамом уже титул ахимон шавад иншаллоҳ че мисол бо ждат кунем ки ягон бой гап занем титула теста бизанем гирем тоҷикистонаш барем бо зур мешавад ка это титул уже дорем я титул дорем фардун гирифт бурд иншаллоҳ очереди мо ҳам мешавад машоаллоҳ тарак нақл кун бами атмосфере камантон чӣ хеле қати азам беҳрӯз фаридун шумо ҳама вақт яҷвен мисолигар чӣ хеле атмосфератон мебинед атмосферам зуру ака фақат механдем машқ мекунем вақти машқ серьёзно машқ мекунем баъди машқ механдем бачаҳои ҳама шӯхиро мефаҳманд мисол шӯхӣ мекунем ҳамдигар бачаҳои хубанд ҳамашон мераванд вақте тоҷикистон тоқа мемонӣ дар ҷа зикр мешавад сеҳано ёдшон мекунӣ теста биёянд бо чӣ хеле вместе вақте машқ мекунӣ баъд зури бада ба худо ғамигиам чувствовать намекунӣ ман дар ҳақиқат вақте тамошо кардам чихе секундира кари бои азам да чихе секундира кари бои фаридун да эмоцион мисолига подсказкаот чӣ ҳис мекунӣ ҳам вақта ту уҷо ака зами мегӯй бубро худат ҷанг кунӣ айтани аввал переживат мекунӣ конечно мебинӣ чӣ хеле дар ҳолш мисол удар мехӯрад стараться мекунӣ ягон чизаш буду ки ёрдамаш кунам ҳамун чиз поддержка ҳамин братский поддержка конечно переживат мекунӣ камкар и фақат ҳам хеле ака як командаем тем более победа общий всё равно командный победа ай да ҳамамон чӣ мекунем ҷангӣ ту медонӣ ки ҳозир чӣ хел айни бор дар тоҷикистон дар федератсияи россия дар ҷаҳон умуман варзиши омехта смешанидӣ набос ба забони русӣ чӣ хел ауҷ ёфта чӣ хел популярни шидистай барои бачаҳои наврас файтерое ки нав мебиёянд мисоли гап ана баромад мекунанд ки машқестай доро мисоли гап намиё ҳамихайли файтеро да мисоли гап чӣ посух медиҳӣ чӣ совет медиҳӣ ба забони русӣ бигем ба забони русӣ ака совети мо мисол
ами агар цел монде мисол цел ки каде ки чемпион бишай ягон чи бишай меҳнат куне тоқат куне сабр куне намоз хоне дуо куне бародаро ҳамаш иншалло мешава мо ҳам дар як рӯз чемпион нашидем мисол дар як рӯз агар мешид ҳозак ҳама чемпион мешиданд не ки бояд меҳнат кунӣ ки ягон чи бишай дар ҳамин зиндагӣ мисол бисёри бачаҳо фикр мекунанд ки ҳама чи мисол гап натаран мезананд мегӯянд ки натаран намешавад медонед бисёри гап камтар ами технически фаҳмо чӣ хеле бояд машқ кунанд мисол ака хеле гуфти гап гозан кунӣ бидавӣ вай ҳозирак уже вақтҳо нестай мисол ҳозирак пешравӣ ҳар рӯз пешравӣ хеле техникое ки мисол 10 сол пеш будам уже вавай намешаванд хеле ҷанги ҳозирак одамо каестанд бояд пешравӣ кунӣ мисол чизои техничный кор кунӣ двигаться хеле бидавӣ бизанӣ вай уже намегзарад одамо пеш рафтаистанд мисол машқ карданд маҳз ҳамин ҳоисти мисол гап чӣ хеле машқ мекунӣ чӣ мехӯри авхо чанд соат хов мери ҳамин чизо камтар вай машқи мо ака мисол яки машқмон соати 10-11 сар мешавад машқ мекунем пешай машқ мисол ай хона ки биромадан обязательно бояд завтрак кунӣ завтрак ами лучше акаҷон каша ягон тихм мехӯрӣ овдушакам хеле лёгкий завтраки лёгкий мекунӣ меои машқа сар мекунӣ мисол машқи кадӣ баъд тамом меравӣ бо хона ягон чиз мехӯрӣ хов бояд обязательно хов кунӣ восстанавливаться мешава мисол тана тез восстанавливаться мешава ами хов мекунӣ дамгирӣ конечно машқи баъди машқи саҳару машқи бега миёни онҳото бояд дамгирӣ обязательно бояд дамгирӣ дам нагирӣ уже бегонӣ меои машқ уже хеле через не хочу машқ мекунӣ агар хов кунӣ меои уже бо ами как будто с утра пришел так же продолжаешь ва чӣ хеле витамино мехӯрӣ ту хай витамино ака барои восстановление ами беца тамом ягон чига я химия пимя нест химия мо воздухи тоҷикистон ай машалло ҷаҳонгирҷон муваффақият дар ту баъд охирон калима мехоҳам ки бародарон ин ҷаҳонгир саидҷамолов аст яке аз файтерҳои тоҷик файтерҳое ки мисол дар айни ҳол яке аз бақувваттарин ҳарифи худро мағлуб кард ҳарифи ро шумо ҳаматон медонед ки буд мисолига барои мо тоҷикҳо ин ғалаба ниҳоят ва ниҳоят муҳим буд дар ҳақиқатан ҳам ҳамин хилд ягон чиз каеси ягон чиз дигар шуда ҳаётат конечно акад всеравно чӣ хел гум соперники хуб буд мисол пешавай бо командаи хуба представлят мекунанд командаи простой нестай хай алҳамдулилло ки ғалаба дар дасти худ монд иншалло машқ мекунем кор мекунем ки постоянно хеле дастболо бошем парчама бардорем акборо подводить накунем боз дар командаи раҷабалӣ боёнов бачаҳои наврасо бисёр мебинанд ман бисёр бачаҳо медонам дар инстаграмҳои ман менависанд ки акамо чӣ хел дар командаи раҷабалӣ боёнов ғалтид ина яке аз файтерҳои беҳтарини командаи раҷабалӣ боёнов бен ахираш мепурсем чӣ хел дар командаи раҷабалӣ боёнов ғалтанд дар команда ака мисол чӣ хел гум ака якумш нигоҳ мекунад одам чӣ хеле хеле агар ҷанги зури ду дунё кунад мисол одами тавал мебинад одами хуби одами гандаи дар любой ҷо ҳам хеле ака ҳамин одами хуби одами с уважением к старшим хеле чӣ боши любой одам приветствует одами хоксора любой кас приветствовать мекунад агар калонтар набурои мисол тамом ягон чига хай бо результат бояд ягон результат боша ки мисол хеле ҳар кас ҳам намешава мисол ака бояд меҳнат кунӣ ман ҳам сразу команда акам надромадам ман худам аввал нишон додам ки ман ҳамин желание дорам мотивация дорам ки мисол ватана пеш барем парчама баъд ҳамин ака хай оценитмон кард алҳамдулилло дастгиримон кардеста пасейдем тоз дастгирӣ мекунад шукронаи худо ки ҳамин
خیلی از خود داریم در برمون. айни ҳол гарила ягон хел хабар ҳаст ки мисоли гар мехоҳанд ки тура ба контракт пайваст кунанд. حالا یگان خبرم پکای خیلی نیست نه که سرانو اکای رجبالی چی کرده است؟ او کنشنا ریشت میکنه میپرسه میگه انشالله میشه اکای همش نصیبه. برای که айни ҳол агар нигоҳ карда бароем дар айни ҳол файт клуб гарила энерҷи беҳтарин файт клуби россия барои ки ҳам ойлик метия ҳам ба эҳтиёҷ дар UFC ҳам ба эҳтиёҷ топовый как Хабиб Нурмагомедов. Кстати, он будет твоим одноклубником. На данный момент Фаридун Одилов одноклубник Хабиба Нурмагомедова, да? Ну да, получается. Получается, да. У них один спонсор. Потом муваффақият орзумандем ва охирин савол кай ту ба октагон меброӣ? Коро мекунем акаҷон тезтарак буброем ами якнимо думо машқ мекунем иншолло бо формара зуртар мекунем тем более чи иншалло агар насибон бошад титули бой мезанем 5 раунда машқҳоро бо севайной чорвайной бисёртар кардан дар кора гуфти газма ответственность большая иншалло бояд ҳаракат кунем падводит накунем. Дар сари ту вообще чӣ фикре, чӣ мақсад доред, чӣ мотивация, чӣ мехоҳӣ ҳамин ҳаёт ту? ман ҳаёт ака чӣ мефаҳмам мисол коромон соз бираванд пешравӣ ягон навигарӣ шавад дар коромон падар модарро дастгирӣ кунем ягон зиндагиро соз кунем тамом ягон чига саволи беҳтарин ки зиндагиро соз кунем. Ту оиладор ҳастӣ? не аколи оиладор нестем иншалло иша мешавад ҳаракат чӣ фикр доред ҷаҳонгир агар одамое ки оиладор мешаванд мисоли ҳамин чиз мишат мекуна спорта ёки дар ҳамин варзишо ки не оила мишат мекуна мегӣ? не ака мишат намекуна ягон момент наоборот хуб мешавад машқ меравӣ авқотаки гарм мехӯрӣ ягон либосота мешуванд меғели дам мезанӣ и наоборот баракат ака иншалло. ҷаҳонгирҷон муваффақият ба ту. раҳмат ака. бурдборӣ раҳмат. ҳама вақт ҳамин хел бош хоксор бош. ман дар ҳақиқатан ҳамон чиза ба чашми худам дидум дар ҳайрат будам ва ниҳоят хурсанд шудам ҷаҳонгир. раҳмат акаҷон саломат бош.